ده هفدیتنه که تایبت دا سروک هفبندیان اجتیمانی یا دموکراتیا سوری احمد عرج پیشکتن انداوی لباکور سوریه نرخاندن. عرج دیار کر که روسیا و ترکیه دگر داوی یا اسیتانا دا لحف کرنه که گفان لرجهالات افراته زیده بکن لبرنبری ادلبه. روسيا وك ضغط اجي نهال تركا ديك ملاقي وملاقي دي ترشي دخازة خنيزة تركا بك او ناكوكي تركا وشاري تركا جيب ملي شرق الفرات يعني او اسيتانا سازدا وصايا اگر تركيا نكون بواتش بيك بينا وصاحي الشر ببا شرق الفرات هم باورن الفي مليشي ملي ادلب وحتى عفرينشي ودربقش روسا بخير. عرج دبینه که اف هولدان دی سر نکفن چیمکی امریکا دیره نده ترکیه کل رجحالات فرات الدجی برجواندی نوه تف بگره. استراتيجيات امريكا ممكنه تركيا وك بشك جوا بشن وكي بريطاني فرنسي ناف التحالف درباسوان ضربه اما اذا كان درباس بن طالان كرن تشبه وكي عفرين وسيستم ليفر باكوري شعبه تشبه ام ويتشتي ام توقعنا كن تشبه تشتاق مستحيل تنا بس ام جورنيرين ما افتشتا هناك زحمته ممكن نقاط مراقبه تشبه دوريات مشتركه تشبه هر د چرچوبه هرما اولا اورولا ترکیه تیدا عرج شرط هسده ببیرتینه که دوی روشا عفنجی بسر راس کرن و وها دوم دکه. اگر که ترک موجود بنا تبي حلف الناتو ام باورناكن قصد قبول بك ارتيش الترك موجود بن نافان هزاده وعفرين اقصى الطالاني تشيبو ملات جي دركات نها عفرين كتي دست شطاده انه قصد قبول بك يعني مستحيل ام بيجن ارتيش الترك الوان ضرابن ومسالي عفريشي نانا وكرن نانا حل كرن. عرج دور نابینه کل هفکرنا روسی ترکی دور ادلبه و رجحالات افراته تک بچه کوه چاغه روسیا ده هول بده هیزن کردی و ارتشا سوری و بگهینه هف. و دم پیش اگر ترکا گور برجواندی روسا نیز امریکا نبو شرق الفرات نبو ترکا تشک نکن بو گور او روسا انک طالان کرن ملی شرق چیکه ام باورن نافبری روسا و ترکاشی ممکنه الهف که گور و ناشي روس حاضرتي ديك ام بيجن ارتيش سوريا او هوالد ما يفان دراشي يعني جيشتي بهفر برسمياتي انه قوته حاضر به حتى ادلبه وعفرين وفان درار زغار بك هجاي ببير خستنا يا كو إيريشا تركيا لسر عفرينه دا انجام ريكفتنا اسيتانا دابو كوريا دار وسر كردين كرد وين ريفبريا خاسر روسيا بدوبنديا بتركيا را توان باردكن. نوروز را شدنگ امریکا شهبا